Nehemia rua. Nehemiah 2. Heo i te maramani hana i te rua te kau o ngā tau ki ngā rata herehe. I te mea he waina i tōna aroaro. Ka hapanga ake a hau te waina. Hoatu ana ki te kingi. Kaore hoki a hau i pauri i mua atu i tōna aroaro. And it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, that wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence. Nā ka mea te kingi ki a hau, he aha tau kanohi I pauri ai, kaori nei hoki au mate. E hara tēnei I te mea ke atu I te pauri o te ngākau, nā nui atu tōku wehi. Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? This is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. Anō rā kua hau ki te kingi, kia ora tonu te kingi, he aha toku mata I kore ai e pauri. I te mea kua ururua tea te pā, te whare o ngā tanumanga o oku mātua. A kua pau ona keti I te ahi. And said unto the king, Let the king live forever. Why should not my countenance be sad, when the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire? Anō rā ko te kingi kia hau. He aha te mea ka tono e nei e koe. Heo e ko tāku ino I ngā kite ato o te rangi. Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven. Nā ka ki atu a hau ki te kingi, ki te pai te kingi, ki te mea hoki e paingia ana taupononga I tau aroaro, kia unga a hau e koe ki hura, ki te pā o ngā tanumanga o oku mātua, kia hanga ai a hau. And I said unto the king, If it please the king, and if thy servant have found favour in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchres, that I may build it. Nā ka mea te kingi kia hau, I tōna taha anō hoki te koini I noho ana, kia pēhea te roa o ka haere nei, a hea koe hoki mai ai. Nā kua pai ki te kingi kia unga a hau, a whakarite ana I a hau he wākia ia. And the king said unto me, the queen also sitting by him, For how long shall thy journey be? And when wilt thou return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. I mea anō a hau ki te kingi, ki te pai te kingi, me homai he puka puka ki a hau ki ngā kawana I tāwahi o te awa, kia tukua a hau e rātou kia puta atu a tainoa ki hura. Moreover, I said unto the king, If it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come unto Judah. He puka puka anō hoki ki a āhapa, kaitia ki o te ngāhiri a te kingi. Kia homai e ia e tai rākau ki a hau hei hanga mō ngā kurupai o ngā keti, o te nohoanga rangatira I te whare, o te taiepa hoki o te pā, o te whare hoki e haere atu ai hau. Nā ka homai e te kingi ki a hau, I rite tonu ki tā te ringa pai o tōku atua I runga I a hau. And a letter unto Asaph the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me according to the good hand of my God upon me. Ka tai ka haere a hau ki ngā kawana I tērā taha o te awa. Ho atu ana e hau ngā puka puka a te kingi ki a rātou. I unga anō e te kingi e tai rangatira hoia, me e tai hoia e ke hoiho hei hoa mōku. Then I came to the governors beyond the river and gave them the king's letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. Ano te rongonga o hana parata horoni rawa ko te pōnunga, ko tōpia amoni, nui rawa te kino e kino ai ki a rawa. No te mea kua tai he tangata hei rapu I te paimōnga tama I hea raira.
When Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was a man come to seek the welfare of the children of Israel. Heoi kua taia hau ki hure harama ai tori oku rā ki reira. So I came to Jerusalem and was there 3 days. Nā ka maranga hau i te pō, mātou ko i tahi tangata toru hei hoa mōku. Ki ai hoki i kōrero tia e hau ki te tahi tā tōku atua i homai ai ki tōku ngā kau ki a mea tia ki hure harama. Kaori hoki o ku kararehi, heoi anō ko te kararehi eke ai ahau. And I arose in the night, I and some few men with me, neither told I any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem. Neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon. I haere anō a hau i te pō i te kua o te raurau, ki te ritinga o te puna tarakona. Ki te kua a pāru anō hoki a tiro hea i ho a hau, e a hau ngā taipa o huri harama, ko pakaru nei me ona keti ko pau nei i te ahi. And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the dung port, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire. Ka tahi a hau ka haere ki te kuaho o te puna, ki te puka wai anō a te kingi, heoi kaore he wāhi, e haere atu ai i te kararehe e waha ana i a hau. Then I went on to the gate of the fountain and to the king's pool, but there was no place for the beast that was under me to pass. Nā piki ana hau i te awawa i te pō, tiro hia ana i a hau te taepa. Nā tāhuri ana hau, tomo ana nā te kuaho te raora hoki ana. Then went I up in the night by the brook, and viewed the wall, and turned back, and entered by the gate of the valley, and so returned. Heoi ki hai ngā rangatira i mōhio e haere ana rānei i hau ki hea. He ha rānei tāku e mea nei, kaore anō kia kōrero tia noa tia e a hau ki ngā urai, ki ngā tohunga, ki ngā tino tangata, ki ngā rangatira, ki tērā atu hunga rānei i mahi nei ngā mahi. And the rulers knew not whither I went or what I did, neither had I as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work. Ka tahi ka mea hau ki a rātou. Ka kitea koutou i te nui o tō tātou aitua. Ko here harama kua ururoatia, ko ona keti kua wera i te ahi. Haere mai tātou ka hanga i te taepa o huri harama, kei waiho o tonu tātou hei tāwainga. Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Nā ka kōrero tia e a hau ki a rātou te ringo o tōku atua i pai nei ki runga i a hau. Me ngā kupu a te kingi i kōrero tia ki a hau. Nā ka mea rātou, tātou ka whakatika ka hanga. Heoi kei te whakakaha rātou i o rātou ringa mō tēnei mahi pai. Then I told them of the hand of my God which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me, and they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. I te rongonga ia o hana parata horoni, rātou ko te pōnunga, ko tōpia amoni, ko kē me arape, ka whakahi mai rātou ki a mātou, ka whakahauia ki a mātou ka mea, hea tēnei mea ka mea tia nei e koutou, ka whakakeke rānei koutou ki te kingi. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian heard it, they laughed us to scorn and despised us and said, What is this thing that ye do? Will ye rebel against the king? Ka tai ka whakahoki a hau ki a rātou,
Ka mea ki a rātou, ko te atu o te rangi, mana e tika ai tā mātou. Nā ka whakatika mātou ana tangata ka hanga. Ko koutou ia kaore e wahi, he tikanga, he maharatanga rānei I hira harama. Then answered I them and said unto them, The God of heaven, he will prosper us. Therefore we his servants will arise and build, but ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem.